Cilakum kawati sana capak nama kunrai. Ya nang kamakunrai Patmawati, Supawati, Rahmawati pananakan ya tuh. Aja moga majalo. Maka deh guru tayanang kawat ya sana makunrai na namu kubay ini sabara kuinan naki. Apa ya nang kamakunrai kawat ya sana capak na tatak na jauh-jauh lakai na itu namu opek ko jago na lakai ya tatak ikalah. Makutiha dan coba tadi tiba di masyarakat terbukti itu talu-talu kiloro milakai na. Deju pasang ya tapi angkat tahu tu kanja nama kunrai pananakangnya agak kanja na ni taulada setang ya nangka bola seta-setang penreda ni makunrai mananak pajah apa pura nates angka makunrai pananaka talulala bali bola na de natindro lai podala kay na nasa matindro mo koriko kawan ni nasa magi nasa man ka mga kabay ni mo rin napatindro nataro na nasa Ethiopia batindro ko pura inana kita si tangajang isi tamma to niya lakay na pura tinana kinapa matindro matana sisan na makere-kere lakay na tulimanan na bayne na nagwasisang inaubungi sisan nagan na siwan ni mananangi lay malingi tulo nagatang imendre tanya bayne na mendre makalupo mendre nasa nigay ko madani mi bayne kumanang kamakaraja mendre nasa ngiya pangonron na bungi talurato na tango kumamatinro kunapak ko di watinro siwan ni agar-agarang kataon no yaw pananakan nasa o bayne ko yan jadi namo setan na bungi larito mande onro pananakan na bayne na di makare guruta yan ang kamakunray pananakan nang kabola seta-seta ng pinre kang makunray pananak paja tu natanay makaraman ang kami tau mabayne ko na pananakan nasa dega pe wisangi ya tumakunray pananakan nga datu na setange jadi ako may kimita datu na setange yan ang kamakunray pananakan ya sisa na tu di pasang ya aja ta pananakan di mananakay bayneta makotoki aja ta batungan na aja ta bantay nasa bade ka chora jingin tu jaman nama kunrai macam ni alin alo pasai mat malagay si bapak belu bale si tawa purai na li bale rewa lo boleh malagay si bacukina pa sila ada bajai purai na bajai na nasu na pakanjaki tongko na yarone tu da bawa mi mandre mega puto rone ipalina kang ibale sapa imanu ipalina kang imanu sapa ibale yaling imanu si babale sapa ikaju na ta 10 bisa puna store sulang yan ang kalakay makoy tongko ibakoro kusorong itawa yan na may jan ito ga guna na lakay makito yung pasang ya bangka makwa ya to si makunraye aja tapaka pala majala datu makunray pakapala higa yasa memang relake na nasa kami to nandar ko resko kare kami to panya ko pedetika panya ko yung panci bisa iko kami to pakanda ko nula ko caki palay ya ko mawari deni lo mo latalo ko kapo ko dito permangaran ya ko de mule lo mali no ko bali boleh moti matu kanya pakai kana pala manan ni ya nang kabay ni makoy aliran ni lo to dana patolaya se tajam itu pasangnya jadi aja lalu di posipa akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.